Irute Mesodot Skincare channel at sabay kabu katsu kaming su mesania he channel hen skincare chungchang kan soidoni ka channel te milo like ka milo subscribe pa ka videos te milo share saktoin ka som che notification kala on theng lo ula video upload thata piang te in mu theina turin ama sa in dermatologist kan lo ti ha kala se le dowa tuntum video a hianin kan share lar active ingredients kan nei te zinga mi pakhat vitamin C chungchang karon soidoni vitamin C lamdani nang lawa kha chu mani lamdan dang kha adikani mai chuanin vitamin C soinghal maila topic alun kha maila vitamin C hi enge kan manglara tro kan shelar boka tin alare men boka at chan chu a thatwang ania a thatna tam takawma chuwang chuanin skincare ti chan tir turte phei chonin anron ngai poimo masak bel polani ti mayang vitamin C hi anron soi enge an manchak bel pol kan manchak bel pol ti tiang beginner te poina kan manchak bel polania vitamin C na min influence na hi anasalom khop maya a that po cha ma se vitamin C hi eng tiang chen nge kan manang eng tiang chen nge a thatna te kan sil chiang do ni ma sa in vitamin C hi thai changte thaya changten an la chuak tlang puya enge an siam chuak tlang puya chuanin vitamin C hi pure form oma chuan derivatives anom boka a pure form a chuanin L-ascorbic acid tile ascorbic acid ti khania chu e appear nia chuan he ba ka hianin derivatives anom lea chungte chu ethyl ascorbic acid tetrahexyl decyl ascorbic glucoside ascorbic palmitate sodium ascorbyl phosphate khang ho khai derivatives ania adang polom tho kha lar zwale an man tampol ania chuanin ngatinga derivatives an siam khel kan ti mai theya vitamin C hi nge appear form hi achema ememani oxidize zung ani tro amang to tele vitamin C bel siang de chuanin kan share to karinga thil tharwa kani lo boka vitamin C chu khami chema lu tuk tur kha a derivatives an siam chua phani a derivatives te kha a derivatives te unstabilize zoka an chehal zoka I anvon that rei the zoka chuwang chuanin an mangna se mema brands te po hianin pure form hi chu mang hi chun tam overload zoka ni chuanin derivatives te hi a bikin tetrahexadecyl ascorbic hi new generation an tia a thal de lek derivatives thal de lek ania he a chanti mema a chan chu fat soluble an tia chumi omzia chu kan vun hi nge kan vun hi fats te lipids barrier che chang khaum ve khang kha khata lut tha thei tur bel khania timayang thei ber tu vun chung de lut ol sam ber tu le lut chak ber tu nia an ngai ania fat soluble anti ne chan po kan vun thau te khani alo enge alut tlang thlazel thei tinani chu chuanin alut tlang ol sam big chuanin derivatives shim hi kan vun chunga anlu hianin a pure form ascorbic acid ta khanin anin thlak le thawani chu share reng tur nia chuanin mase kan film khora ngai ve ne chu a pure form a derivatives te hi a pure form anin thlak khatem le ti te kha chui chian ngai nia mase enge share ke mani na kan share thilo kan man no share thei chau thil te ni ve ti meng an which see effective talk lo chuanin a derivatives kan mana effective talk lo chuan enge appear form a khanin ain let lo te poni theyango ain chuwang chuanin thia enge shia thiam hardo si film khur ngai box ni vitamin C hi a tha box ya tiro vuna tin no nala ati glow boka a tha em me ke point ka du to pa kamang na sa vitamin C chu nei nge ka du ka skincare routine a hen chu tia vel sonia a chatna te soile ngalila ama sabin kan vun ti eng tu brightening chata kan nia tin a brightening ba ka hian kan vun skin enge uneven skin tone kan ti kan vun rong inang lo te mo vun rol rem lo rong inang lo te kha asiam chaboka chuanin he ba ka hian kan vun collagen chetur enge chetur te tin tlem tur te po kha alo veng hi martin a ain siam chuana ko nga khan mo collagen production kha ati chak boka ati chaboka ni chuan chu me ba ka vun chuar tur te venga chan chu kan vun collagen an ven hi miao wa khanin vun chuar tur te a veng boka tin he ba ka hianin borok pon lam borok atanga
kan vun ron ti chetei kan ti free radical damage kan ti khamo khang la ka chang khan min veng boka antioxidants an ni kan ti to antioxidants an ni boka vitamin C te sia treng to ro chuanin he ba kan poi mo em chu tyrosinase inhibitor kan ti tyrosinase inhibitor an nia enge tyrosinase inhibitor chu mai duk chungcha hang kan sei to I lo la sia lo chuan mai duk chungcha kan sei na kha video khalo en let la I mai bol duk tan te tin malasma tan te khanin an cha vitamin C hi chuwang chuanin an chat na te le an changkai na te hi atam em maya tin man lo in ka hi la ve ka te ke ma chuanin mani in mu dana ka man vitamin C man hi chuanin vun hi anung bi ka ti ke ma experience ha chu cha ka ti ne le ka du na ania chuanin man dan hi an soileng haila vit C te hi active ingredients ani kan ti to kha active ho hi chu atlang puin kan vun hi an exfoliate ani mo acids an ni vea tiro ascorbic acid an ni chu wang chu kan vun hi an exfoliate ve tho ni ma se AHA BHA te agin an exfoliate na salawa achak lo boka zoi muang in exfoliate ve deta alang tham lowa ma se mangchan tir tan chon purging kha siam ve thei thung ani purging chu kan soi to a tiro in shiat to karenga chu wang chu in voi khat kan man na tura mangchan tir tur tan abikin voi khata man pop lo tur ni mo ni tin man hal pop lo tur ni a ka khata voi ni mo voi thum te mangila chuanin chu tha khat chunge mo kar thum chung tal te mangila chuan abak kha chu kan vui na zodang khang kan ti tam chho shetanga ni tin zan tin kan man thei hun po kha a omang chuwang chuanin man mo tur ni lawa ma se safe takin mo purging te omlo thei tur khan man tur ni a purging point ti lo chon man pop kha poi lawa ma se kha vun ta na chapel lo ve the ni ni jing hang ka soi thei ngila kan vun enge achatna te khanin kan vun pon lama changa bodok chhiam mai ba ka vitsi hi repairing chata kan nia vun siam chatu chata kan nia abikin UV rays na kan vun ti chha te kha mo khatiang te enkol nan khana cha maya vitsi hi kha kan lo soi tel le zoi chuanin exact percentage nge man tur ni ta le vitsi chu mo beginner le sensitive skin te dry skin te tan chuanin 5 to 10% hi atok viawa beginner tan page chuanin 5 atanga hi tha ka tia chuanin hetiang lo mang to 5 to 10 mang to kan nia kan thak do mo kan as ai sang kan mang do ni chuanin 15 to 20% ni atok le boka kha acha voile khata 5% ka mang to 20% ka mang do ti ngal do kha a thei tho na chungin ke chuan tia kal chho bek kha atha zok ka tia ma se kha chu in thu ni se in du da ni se chuanin the ordinary here ni ron siam overlay do hleka ti me ani hi chu a percentage sang akal ta reng hin ni 23% left 30% enge a cream ang khan a suspension ang khan ron siama tin a powder ang pon an siama ni hianin hengti an oxidized thelo thunga ve tlatina an oxidized thelo thunga ma se an percentage sang de hleka film khur taka mana cha 20% mang to tam po 23 chang emo 30% kai kha chu asang ka ti to tho 20% ai sang hi chu sang ka ti to chuwang chuanin film khur takin mangola man dan tur kan sei to khamo ma sen oxidized thelo wang hianin a tha chun tha ve renga kha chu amang tu te je nang mani thu ni chuanin vitsi ilo mang doa product se lo en kola a chaber tu resha thiam lowa mo enge a combination chang ti te lo she thiam lo ta ingredients combination ten en hian nge a tho chak bel kan sei le doni vitsi chu an oxidized ma kan ti to khamo a big in appear form de pe chu an oxidized ma a chuwang chuanin film khuranga ya a chabela chuanin a combination a chuanin vitsi chu vitamin E le ferulic acid khami pathum an mani pathum combo kha combination kha acha ememya vitamin E khanin vitsi oxidized to venga chon ferulic acid khanin a pH value kha lo controller 3.5 I sang lawa khanin asiama chu apoimo 3.5 I sang lawa da chu apoimo na chan chu upper enge a pH value aniam khanin kanvuna hana lu chat kanvun chungre la khanin alu chathebi kani mase pH niam le lu tu po chat chuang lo irritation te siam do chuwang chuanin film khoranga vitsi hi zirchian angai velu tu kani kan man don chuanin khami combination ba khanin glutathione te po omtel these tin alpha arbutin te po avai chuan ni lovin entinan
vitamin C ferulic acid mo glutathione mo khatiang te khan om thei se a thaboka chuanin a packaging lampang kan thlur vele thungdoni a pack dan vit C de chu unoxidized ma boruak te sikle sa te le in mo etina ni sa te ponen chu khatiang te khanin ati chezung zung theya chu wang chuanin film khorangai maya du thu sama chuanin pump airtight pump ang himo khatiang khanin ron om thei se du thu sama nia chuanin ani lo chuan glass bottle a om chuanin bottle langtlang theilo mo tinted glass emo bur langtlang theilo a khanin om se chu du thu sama nia chuanin a glass a ron kal hianin ka soitel du chu drop para ron chom tel ta ni to thlorna tur kha heng hi mai ti si kha kan ching thina vuna ti si kha kan ching thina a thalo lu tu ka seram kan man reng in vitsi khelawa po a drop parte kha kan vun ti sik ti lo turo a formulation san ti enge kan vun bacteria te khanin a formulations te anti chetheya tin a vitsi kha antioxidase ma thei bika chuwang chuanin a drop par he kan vun te engma ti sik ti lo sham tum tur ni kan man don hianin film khur theng bela kha man tur vitamin C chu eng nen nge man pol chi lo kan soileng vitsi te hi an chema atin enge an mani dim do an ngai ati top teng chuwang chuanin products man pol poi film khorangai maya retinol ten en man pol chi lo nia chuanin mo active sang azelaic acid ten en po man pol chi lo nia chuanin AHA BHA ten en man pol chi lo ni bokani vun anti sensitive theya tin an na thote ain cancel theya an na thoha inti boy theya tin irritation asiama bol te po siam pop theini BHA ten en hianin man pol theyan tia mase skin barrier chak chatan le vun chapa ngai tan chon man pol chi lo katia tin ka man pol to ke ma hianin abol chadu pop khop maya ala re ha re mem zia he re le thei lo ron ka de to he a nai ron chho to nu po khanin are thei lo a ron siam thar zel khatiang khania chuwang chuin a chak lu tuka chuwang chuanin man pol wa him ber katia lo try lo sharp turin ka du chu he chu kati tong nu mani se vun chun tin no lu tuk ma se a vai chun min ti bol bik lawa ti la ya hianin ka bola ma se re har lu tuka tun thleng hianin askar tle malom le hala chuwang chuanin ain chi ram zo kha ma se vun chun ti no lu tuka chuanin vitamin C hi retinol nen hian an combination a chani mo a chat dan chu chuna vitsi mangla zanlama retinol mangla chutiang chuanin an thani mo an vuntan an chae maya kami combination ka chuanin vitamin C hi chulama kan man chuan zanlama man kheri angai to lawa man lai ange an research ma sala ma chuan da ka riat dana reapply le hi tha emo zinga le zana man a than tia ma se tunlai zir thana hi chuanin 24 ange choma man khan 24 hours a day ten dia chuwang chuanin tin zanlama product zangte po kan lo mang du theya vitsi rem kherlo kha chuwang chuanin chun thei sham chuan chun lama man hi tha ka ti bera free radical damage kan ti mo pon lama changa borok ina vuna ron ti chete UV rays la ka changte po khan ati chetur la ka changte khan min veng theya SPF chun ni lo ma se khatiang borok ina kan vuna ron ti chia the la ka chang khan min veng ve tlata chuwang chuan chulama man a tha ka tia chuanin products recommendation lama lutila timeless vit C hi kan mu pha ka chuan tha ka ti bel vit C vit E le ferulic acid combination khania L-ascorbic acid an manga pure form chuanin a oxidize har ang reng boka march thavela ka lekhania chuan tunkum thalai hol vela han ka manga thlachon hulama nu deuh leka han ka manga alo la chelawa free cha ka da char boka chuanin vitamin C free cha da char tur apoi mo lu tuk achan chu boruak vodka in alo a chetur kha na sa takina veng ve ni da nge cha kan man don alak chwa man zo da lu le sel mai tur ni chuanin timeless ba kha chuan requil ho hi a begin 20% kha tetrahexyl dicyl ascorbic khan manga 20% a khanin kha derivatives are chuan a chabel pol kan ti to khamo chuanin an vitsi range hi a cha 10% ne 15% ne boka 10% phe chu for oily for acne prone skin an tia my bol chi tan po man thei khania chuanin hei ba ka hianin ordinary ascorbic acid 8% le alpha arbutin 2% kami combo ka kha chaboka chuanin increase vitsi hi a chaboka chuanin conscious chemistry in improve vitsi an neya chu
VC derivatives ethyl ascorbic acid khan manga hi acha via boka chuanin kyang te skincare VC hi acha ka ti via bok ani ni po hian ethyl ascorbic acid an manga tin soiturata ma VC chu ma se kan she venual to bokin ka ringa achan chu alar to a chu wang chuanin I kan du so de chu kan shed nel nual to in ka ringa tin cha kan ti po kan mang nel nual to in ka ringa karon sei do alo menga I kan man lai te lo man chun zom zel la karon sei ta ka wang khanin thlak khe rangai lo kan ngei chuanin man zel tu rani chuanin tun chu ma chuan kha zong kha kan du tok hri anga I sei bel tu rom chuanin video dang ate po kan la sei bel chho zel anga chuanin products le theina tu affiliate links khan hoya karon dalia khongai takin milo man chang kai sak ve ula chuanin Instagram la mesa.skincare te kha min lo follow ula khata chang khanin products review tam tak YouTube pa in mulo hi in mudona tin zona te po in zo all sama IG la ma min lo follow ula chuanin tun chu ma chuanin kan du to kanga ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share saksel tun ka som chewa ale pe ka kai hule chaw don ya